গ্ৰামৰ কথা বহুতে মিছা কথা হয় তেখেতে মিছা কথা কৈ ভাল পায় হিতুকে তেখেতে মিছা কথাই কৈছে ফেৰেঙ্গা জাম্বা আপুনি এই বিটিসিৰ বাসিন্দা নহয় মই আৰ্থিক কৰি পেলাই আপোনাক আউট কৰি দিম আন্দোলনকাৰী গ্ৰুপৰ লগত আপসু বা বৰ্তমান NLFB গ্ৰুপ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে মানে নেশনেল লেভেলनि जिखिनि राजखान्थि आफादफोर नङा होमबा बे राजखान्थि आफादानो जोंखौ इउपिपिएलखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै मुन्थु बर' MCLA स्पष्ट बुंनो हागोन ना इउपिपिएलखौ आबसुआ मरेल सापर्ट दा होसै आबसुआ मरेल सापर्ट होआबा इउपिपिएलआ जिर' মন্ত্রী ডাঙৰীয়া অলপ আগত 2022 2023 2024 তেখেতে প্ৰায় 29 কোটি টকা খৰচা কৰি পেলাই যিসকলক দিয়া বুলি কৈছে এটো একেবাৰে নতুন লিষ্টৰ পৰা দিছে বাকি 2003 লকে আবসুৰ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকলে শহীদ হৈছিল তেখেতসকলৰ লিষ্টৰ পৰা মাত্ৰ কিমান 322 জন শহীদ পৰিয়ালহে এই 5 লাখ টকাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে XNDB फोरनि गोदान राजनीतिक दानायनि बा जोनोम होनायनि उनाव मुन्थु बर' MCLA खर' सादों बिथांमोना खर' सानायखौ टेब्लेट जानानै सागा होनो थाखाय टेब्लेटआनो गैला समाजारि आफादानो जोंनि जायगायाव जुदि थांनानै थानो हायाखैबा आरो राजखान्थि आफाद गोदानै दानायाथ' माबायदि जागोन आं बुजिसवाखै मुन्थु बर' MCLA बुंनो हागोन ना इउपिपिएलखौ आबसुआ मरेल सापर्ट दा होसै आबसुआ मरेल सापर्ट होआबा इउपिपिएलआ गामोननो जिर' थांनाय गोहो खुंथायाव जेब्ला फैदों प्रमद बर'आ जोंनि नुहुरनायाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारा हाग्रामा महिलारि सारजों गोजौआव सावरायनानै प्रमद बर'खौ गादियाव जिरायनो होआबा बिथाङा आसाम 50-50 आरो राजा लामायाव गामसा गाननानै आन्दोलन खालामफिननो हागौ नोंथाङा 5 बोसोरखौ सुबिदा होदो बेबायदि सावरायलायनानै हाग्रामा महिलारि सारजों आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों गोजौआव सावरायलायनानै बेबायदि सुबिदा होनायखौ जों नुहुरो आबसुआ सापर्ट होआबा जिर' प्रमोदे আমাৰ লগত ফোনত কথা পাতি পেলাই যিখিনি কৈ আছে মোক খাম্পা আৰু চন্দনক ডাষ্টবিনত অলৰেডি ফেলাই দিছে এইবিলাক কৈ লাভ নাই বড়ো আন্দোলন বুলি ক'লে তিনিটা একৰ্ড হৈ গ'ল 1993 চনত অজবড় ছাত্ৰ সন্থা আৰু BPSCৰ লগত এই একৰ্ড মৰ্মে প্ৰায় 1100তকৈ বেছি মাৰ্টিয়াৰ্ছ ফেমিলিক এই সময়ৰ গভৰ্ণমেণ্টে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে 1 লাখ টকাকৈ টেক্স গ্ৰেচিয়া দিয়া হ'ব भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय मुन्थु बर' MCLA मा बुंखो जोबोद गिखांदों मुन्थु बर' बिथांखौ आं खावलायगोन समाजारि माखासे आफादफ्रा जोबस्रांलांदों होनदों अबे समाजारि आफादा जोबस्रांलांदों जोंथ' नुवाखै बारा गोबाव जायाखै बुनसुआ जोनोम जानाया दिल्ली गुवाहाटी आसामनि दाब दाब जायगायाव बर'फोरनि आरो BTC BTRनि पावारखौ लानानै जोबोर सरकारनि सायाव बर'फोरनि पावारखौ नांगौ होननानै बिथांमोना राजा लामायाव दिल्लीनि लांगोनायाव गुवाहाटीनि लांगोनायाव बिथांमोना सोमावसारदों रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो माखासे एकर्ड जानायनि उनाव NLFB आफादा जोनोम जादोंमोन हाथियार लानानै बिनि उनाव जोबोद प्रमद बर'आ गिखांदोंमोन सरकारा गिखांदोंमोन सरकारा माखासे गोरोन्थि मावाखै नङा मावदोंमोन बेफोरखौ बुजिनानै NLFB आफादखौ खावलायनानै बिथांमोना फैफिनदों मोजां जादों आरो सावरायलायदों मोजां जादों अबे दफाखौ लानानै सावरायदों NLFBनि माखासे सरकारजों सावरायलायनायनि उनाव साफा XNDBफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबोनायखौ नुदों आरो जायफोर मुंख्लं नखर आरो जायफोर 4 लाख करि मोनदों बिथांमोना NLFB बिथांमोननि दारै मोनदों होननानै बुङोबा जेबो लस गैया NLFBआ बेकग्राउन्डआव थानानै जेलाव थानाय आरो XNDBफोरनि मोननो गोनां 4 लाख करि आरो जायफोर मुंख्लं बेकग्राउन्डआव सोर NLFB होननानै बुंनांगोन जेरै खलमनि दावहा नांनायाव XNDBफ्रा आबसुनि सोमावसारनायाव बेकग्राउन्डआव जेरै NLFB बा बिलटिया हाथियार लानानै दावहा नांबोदों थिग बेबायदि जोबथेसालियाव थानाय आरो XNDBफोरनि मोननो गोनां मुंख्लं नखर आरो XNDBफोरनि केस NLFBआ बेकग्राउन्डआव दं होननानै जों बुंनो हायो नाथाय दिनै NLFBखौ सरकारनि माखासे पलिसि खालायनानै फोजोबनो सम जों नुयो फंसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन
मन्थु बर' MCLA-नाव सोंनानै नायनो हागोन ना प्रमद बर'नाव गुफुरनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय इलेक्सनाव गुफुरनि रायजो राजाफ्रा बे फैबाय थानाय इलेक्सनाव भट होनो मोनगोन ना मन्थु बर'नाव आं सोङो मन्थु बर' MCLA-नाव आं सोङो होनो मोनमारगोन ना आरो प्रमद बर'नाव फंसे बाथ्राखौ सों आबसुनि लेखा गोरोंफ्रा साबेसे थिखादार जादों आबसुनि सिनियर जुनियर जायफोर आन्दलनाव बाहागो लानाय साबेसे साख्रि साबेसे थिखादार जादों सोंनानै नायनो हागोन ना आरो लोगोसे NLFBनि जायफोर पुलिस आर्मि बा थिखादार साबेसे जाखो बेखौ सोंनानै नायनो हागोन ना मन्थु बर' MCLA बिथाङा जानांगौ बिथाङा गावनि गोसोआव NLFBफोरनि गोदान राजनितिक जोनोम होनायनि उनाव गिखांदों जेबो गिखांनांगौ जेबो गैया NLFBफोरनि गोदान राजनितिक जोनोम होनायनि थांखिया सोरबा UPPLनि बेरेखा नङा सोरबा BPFनि बेरेखा नङा गुबुन माखासे राजनितिक हान्जानि बेरेखा नङा बर' रायजो राजाफोरनि NLFBफोरनि मावनो गोनां खामानिनि थाखाय बे NLFBफोरनि गोदान राजनितिकखौ जोनोम होनो गोनां जाफैदों होननानै बुंनो हायो सावरायलायनाय बाथ्राया सोरनिफ्राय जादों दिनै UPPLआ गोहो खुंथायाव फैनायनि उनाव बुनसुआ जोनोम जादों आरो भलन्टियार आबसुनि जायफोर बारग' जायफोर एक्स भलन्टियार बिथांमोना मानो खुद्रिफिननो गोनां जादों आरो NLFBफ्रा दानि गोहो खुंथायाव थानाय सावरायलायनाय खामानि मावनाया जुदि गोरोबलायनानै मावदोंमोनबा NLFBफ्रा गोदान राजनितिक साननो गोनां जेबो गैयामोन दिनै स्पष्ट बुंनानै लानो हागोन नामा मन्थु बर' MCLA-आ आबसुआ UPPLखौ मरेल सापर्ट दाहोसै आबसुआ जेरैबायदि माखासे दानि गोहो खुंथायाव थानाय BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आबसुनि गेदेरमा जायफोर मेलेमजिबिफ्रा BTRनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय दानि गोहो खुंथायाव थानाय सरकारखौ मरेल सापर्ट होनायखौ जों नुहुरो बा होआखैबो जानो हागौ नाथाय जों बांसिनै आबसुनि सापर्ट लानानै UPPLआ दानि गोहो खुंथायाव खामानिफोरखौ मावफुंलांनायखौ जों नुदों दिनैनि समाव जुदि मन्थु बर'आ आबसुखौ बुंनो हागोन नामा आबसुआ UPPLखौ मालाबाबो मरेल सापर्ट दाहोसै आरो आबसुनि मानसिफ्रा प्रमद बर'खौ सापर्ट दाहोसै UPPLखौ दा सापर्ट दाहोसै गामोननो जिर' जागोन UPPLआ NLFBफोरनि गोदान राजनितिक जोनोम होनायनि थांखिया सोरबा आबसुनि बिरोधि नङा सोरबा UPPLनि बिरोधि नङा सोरबा BPFनि बिरोधि नङा सोरबा कंग्रेस BJPनि बिरोधि नङा NLFBफोरनि माखासे मावलांनो थाखाय बा केसनि जोबथेसालियाव थानाय रायजो राजाफोरनि सिमा बारायनाय बेफोरनि उद्देश्य लानानैसो गोदान राजनितिक जोनोम होनो गोनां जादों माखौ गिखांदों मन्थु बर' MCLA बिथाङा जेबो गिखांनांगौ जेबो गैया अबे समाजारि आफादा जोबस्रांदों जोंथ' जोबस्रांनाय नुवाखै समाजारि आफादा थायामोनब्ला बर'फोरनि माखासे नेमखान्थिया बायलांगौमोन जोंथ' बारानिफ्राय बारासो नुदों जाय दानि BTCनि गोहो खुंथायाव दं बिथांमोननि बयजोंबो सिनियर जुनियर गोरोबलायनि थाखाय एक्स भलन्टियारफ्रा जोबोद दिल्लीयाव गुवाहाटियाव बांसिनसो स्पिड बर'फोरनि खामानि माखासे सरकारनि सायाव खुद्रिनाय जों नुदों जेब्लानिफ्राय UPPLनि जाय गोहो खुंथायाव प्रमद बर'आ खुंथायखौ लादों बिनि उनाव एक्स भलन्टियारफ्रा दिल्ली गुवाहाटि खुद्रिसारनायखौ जों बांसिनै नुदों आरो बुनसुनि जाय गेदेरमा फरायसा आफादा बांसिनै खुद्रिसारनायखौ जों नुदों NLFBफ्रा बांसिनै दिल्ली गुवाहाटि प्रमद बर'खौ बा दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोनखौ दोनथ'नानै मानो दिल्ली गुवाहाटि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बा बिश्वजित सारखौ लोगो हमनानै माखासे सावरायबाय थानो गोनां जादों दिनै प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दंमोनब्ला बा प्रमद बर'आ
एक्स एनडिपिफोरखौ सापर्ट होनाया नंमारगौबा सोरबा एक्स एनडिपिफ्रा हेमन्तखौ लोगो हमनांगौनि गोनांथि गैयामोन दिल्लीयाव थांनो गोनांथि गैयामोन गुवाहाटीयाव फैनो गोनांथि गैयामोन जों बेखौ नुयो प्रमद बर'आ जोबोद गिखांदों जोंनि साननायाव 1 लाख टका बहुतजने पाले बाकीजन पाब পৰা নাছিল আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে 2003 চনত এটা ৰেকৰ্ড হৈ গল এইমতে বিএলটি ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিল আৰু মাৰ্টিয়াৰ্ছ লুইচ তেওঁলোকে সাবমিট কৰা বুলি ইয়াত 2600 জন মাৰ্টিয়াৰ্ছ ফেমিলি বা মাৰ্টিয়াৰ্ছৰ লিষ্ট সাবমিট কৰা বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে এই সময়ত কিন্তু এক্স গ্ৰেচিয়া দিব পৰা নগল বহুত কাৰণত তো ইটো 2022 চনৰ পৰা এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়া হ'ল 2020 চনত যেটো শান্তি সমঝোতা হৈছে এই মৰ্মে এটা পলিচি লোৱা হৈছিল যে 5 লাখ টকা কৈ অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱা মৰ্মে অসম আন্দোলনৰ শহীদ পৰিয়ালক দিয়াৰ লেখিয়াকৈ বড়ো আন্দোলনত শহীদ হোৱা পৰিয়াললৈকে দিয়া হ'ব এইমতে 2022 চনৰ পৰা ইয়াত দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু বৰ্তমান যেটো এটা ষ্টেটাছ বৰ্তমান ষ্টেটাছত 2022 চনত আমি 201 পৰিয়ালক এক্স গ্ৰেচিয়া 5 লাখ টকা কৈ দিয়া হৈছিল প্ৰায় 10 কোটি 5 লাখ টকা খৰচ কৰি পেলাই আৰু 2023-24 চনত 336 জনক দিয়া হৈছিল প্ৰায় 16 কোটি 85 লাখ টকা খৰচ কৰি পেলাই আৰু 24-25ত 54 জনক দিয়া হৈছে প্ৰায় 27 কোটি খৰচ কৰি বৰ্তমান অসম চৰকাৰে শহীদ পৰিয়ালক এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়াৰ নামত 29 কোটি 60 লাখ টকা খৰচ কৰিছে এটো এটা কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস আৰু এক্স গ্ৰেচিয়া দিবৰ কাৰণে কি প্ৰসেস আছে এটো হয়তো সন্মানীয় সদস্যজনেও জানে আৰু আমি সবে জানো এটা স্ক্ৰুটিনি হয় পুলিশ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বেছ কৰে মেডিকেল সাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত বেছ কৰে সকলোবোৰ অলপমান ৰিলেক্সেশন কৰি পেলাই আমি শহীদ পৰিয়াললৈ যেনেকৈ উচিত মৰ্যাদা দিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু এই চৰকাৰৰ এটা কমিটমেন্ট হ'ল যে যি অকল শহীদ হৈ গৈছে সকলোবোৰকে এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়াৰ কাৰণে ডিসিশন লোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে এটা পৰ্যায়ত এটা কমিটি তৈয়াৰ আছে যাক আন্দোলনকাৰী গ্ৰুপৰ লগত আপসু বা বৰ্তমান NLFB গ্ৰুপ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে আৰু লিষ্টবিলাক স্ক্ৰুটিনি কৰি আছে আৰু পুলিশ ৰিপৰ্ট আৰু মেডিকেল ৰিপৰ্ট ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমত এক্স গ্ৰেচিয়াবিলাক দিয়া হৈছে কেইদিনমান আগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছিল বাজেট ৰিভিউৰ সময়ত যিমানবোৰ বাজেটৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে ৰাজি আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন এটা এংগেল ইয়াত ইনভলভ হৈ আছে গৃহ বিভাগৰ এইটো কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস আমাৰ কমিটমেন্ট হ'ল যে সকলোবোৰ শহীদ পৰিয়াললৈকে এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়া হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট বা স্পেসিফিক এটা প্ৰসেসৰ মাধ্যমত তো এইখিনি কমিটমেন্ট চৰকাৰৰ আছে এই কাৰণে মাননীয় সদস্যলৈ এইখিনি মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো আৰু তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছো বিষয়টো আনাৰ কাৰণে আৰু কোনো শহীদ পৰিয়াল বাদ পৰি নাযায় থ্যাংক ইউ Deputy Speaker sir, অকমান আৰু মই স্পষ্ট হ'ব বিচাৰিছো ইমান স্পষ্টকে কোৱাৰ পিছত আৰু কি আৰু অকমান স্পষ্ট লাগে মোক মানে শহীদ পৰিয়াল কলে 2003-10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত মই কোৱা যি 2624 এটো এটা হুকিয়া আৰু 2020 চনত 27 জানুৱাৰীত যি একৰ্ড হল ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা শহীদৰ লিষ্ট আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ আগত 2022 2023 2024 তেখেতে প্ৰায় 29 কোটি টকা খৰচা কৰি পেলাই যি সকলক দিয়া বুলি কৈছে এটো একেবাৰে নতুন লিষ্টৰ পৰা দিছে বাকি 2003 লকে আপসুৰ আন্দোলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি সকলে শহীদ হৈছিল তেখেত সকলৰ লিষ্টৰ পৰা মাত্ৰ কিমান 322 জন শহীদ পৰিয়ালহে এই 5 লাখ টকাটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে কিন্তু বিটিসি গভৰ্ণমেণ্ট বা অসম গভৰ্ণমেণ্ট মানে যৌথভাৱে স্বীকৃতি দিয়া যি শহীদ আছিল এটো হল 2624 চন তো তাৰ কাৰণে যিখিনি বাদ পৰি যোৱা নতুনক দি থাকক মোৰ ইয়াত ক'বলগীয়া নাই কিন্তু যিখিনি পুৰণা শহীদ পৰিয়াল যিখিনি বাকি থাকিল এই সকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলে অত্যন্ত ভাল হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰিছো ধন্যবাদ এটা সেন্টেন্সতে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো বৰ্তমান যেটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ইনক্লুসিভ হ'ল